di persarungan itu yang baru namanya Gabi emang gabi. ada yang ibu anak kenat anak kini ngaruh boros perga tinggi menempat lu dumai Gabi emang. kita bitanam itu mata di batang nah agia mah di persarungan itu ini dua bahwa nama sama ini dua tir haratok pining ngomos haratok tog tir madihamu tok di madingin horas-horas tok di matuh Mati dura dan ami. asa sititi siapa golang-golang pangarahukna tung songoni pe harba pir na boy terpatu pahami sian hula-hula na marang-marang bisa kala marang na barata sa itu hata namang kohal baso-baso na Mati dura dan ami. amang baru sesuai dok pakatayota opak mau lus mula hami rin ibo to hami perdolan nyo Gabi emang gabi. atau hok kamu merenggan asa hok patu pahami siya na walang opang iduan namin Ulo boyda alamar hite-hite hula-hula na marhamaranggi sagala ba ijulong may botokko Di dia apa lagi ini? ulo solong ang mula pesong na markati perbentuk ulo solong ni las maruha mo ate Gabi dalam harus sudah dan ami. langsung ni mang ban pagacang mga musik ni Sedana kami sungodayo naik unang mardua sungodayo tua di pasar matuang ni lain namyon namang burung namyon berengon nami medizulan nyarion asahannya mapagabi tumunjalos taduan ari nudo gabe paparan yang burung namyon mula digak kamu marsi pauloloan Ngatu ulas itu dulu kami. Di Hararomuna, di Jojo nami, manang nani Jonia dung di perburhat ni gamangon. Rohamu, udurhamu, parang rodo hamuna. Di bawah kamu na itu, emen namar ludu manang boras di permatodi. Ang giamat itu, pirmatodi ni tarlumobi. Di bawah parang ni damang nang jumolor. Ang giat namar itu ni, lam di bawah nasida, solhot marhula-hula. Iberek nasida dore hamuna, yak kasih matuana saluhurna. Ako punna dinaro hamuna. Diharani hamuna. Dan sudah inna burung nang sakut jadi badia. Dan sudah ada doa patut bayanan raja nami nak pesi bayanan raja sadia. Di bayani raja nami dan nama ngatur kami di pasong-song na. Nang Roma kami niyan manopah hamu raja ni hula-hula nami saluhurna. Mulai hula-hula nami pamopar. Hula-hula nami naposo saat hula-hula nami na maramang. Radima hamu raja nami. Roma kami nang manopar kami.
raja ni ulah-ulah na marteo paso-paso na ni pasahan mo na to kaya kon na meot tinading nila bangon. Margugot dulu tangyang niya kana persero kami di sini namin. Dito mo huduk ni si majujuk kami ro isopan namin jadi dari 10 munda motor raja lasmar kami raja. Asa hatan na tuwa na madokon. Bagot na marhalto rin na niagatan di Robian. Horas mahami raja ni buru muna pasahaton. Song ni mahamu raja ni hula-hula nami nga majalo. Asa dulu kadang-kadang kembali dia na ini. Roh mo to masok ba? Di ba sa tamulo doon masok rebe. Asa kami mananilan dama mo na sino ka baba turang anak ka daw. Asa doon ang matok. Kaya minista ba tuwa pati mo man ka mo. Di ba tayo to sila tuwa. Horas sa mo sa luti maroro. Asa rin tayo man na tiyo ginatuban mo ka. Pedalo si tiyo las baru mo matuwa sa atan. Bigyan ko ang kapalaman ng kay ko. So, dinam. Iberekoro, ila, ang natulog na kami ko din. So, tungarok pa namin tawag ni Roham. So, tungarok katamman lukman ang nasinagkiya. Ang sungoni na robagyan ni Tarungan ko. Nang buhay dos Roham ni Roham. Hamuha ka para makki. Nangi dua Tuhan muga tinggal honang ni gotok kiro ranang gua bala sawodik nanyat Tuhan na itu kami pos borong aku dak pasok mo hangin kanang mga kita kay nire dito para magkuha kayo ng naposo sa tungarong alin dito ako mabilan sorry ni parronamin nabigil lang muna natuluhan kaya may hola ni mana buhay karpan sa kami diri namin lang arong si benon namin mararupok ka hula-hula na wabay no asik din na tangamat ng buhan na swero ramatang yung mga mutli baka nasa buhay din ka mo sa etiyak kaulang naman arong at kaulaw ka na rin kang mga kasyo wabay no batik sungoni pa na natulak bubo namin bamarbungabay ng mga bubuhan mo sa martangin kuri bata asabuy tuwari na kami ito galubulingan arong magkaulaw pa mo sir tuwari naman songonima songon mata na jetpack nabuhay hupasa tuharwa kay motok po irat po songoninang hamsalo at kahulihan Tuhan gabi dala horas ma dipungan habit ni Roha ilhamuna raja ni hula-hula nami raja ciror kabisar parhusi Isuto kami makatapak sina tunibong digokon dujuni dengan tubuhku naro sienta siripuan sahak do baritani kahahamon tubaparan mo kunami tugas hoping na kui ni tangan na dinalaw manguruti hamuna raja hula-hula nami otik sosalia perbuah ni tangan na yung halasok tamu may raja nami ang giat marhititan yang muna raja nami tokaani na manihit dapat dihami gagana niula sinur na pinahan horas marang dihajar mau asa tumbuhi baga sianon benon nami pasangkat pekamuna salhutna raja ni masih ko pakolang-kolang mayatong pangarahutna otik susadia parbuni tangan nangga ber tapasan nangga berarti kion Tuhan tak pasti kau pergi kita gudang pas
di hari tamunang dinaturut kamu berduka cita dina mate manang dialap Tuhan ima bapa nami nabustang sonari na nagstaronoto dialap Tuhan tujuluna dakulak kami habe na marhabot na roha duhot hati kamu abang guru nami na guru nami mula di gudang ma di pasahat roha nami Tuhan muna di sudena di dunia roha muna di soba muna jari-jari 10 di pagbenan muna kami besok menidokan Tuhan muna amang guru boleh dilalahami tong dangarong lepe akan nauli na din dan di pasat nasahami rohan nami ale pos rohan nami marhite dihamuna at anggur nami na manuturi terlumubi ma di anak nami on para main nami na pos rohan nami terlumubi ang kaparnain mo na te at kaburning gulang siyo jajado siyo anggur ipapaina muna dibukka muna do parbinyatangan muna manukpay kami ang giyak may tutu asim may tusira tonggi may tugula bayinon nami may dinarikot di paraborhan nami naing pasahatan nami majo ima ala narodo amang guru nami on tu ibaga sa tikyon mabuanak ka na ringgan Tuhan hani pe pasahatan nami mapahol-pahol na bir pahol-pahol na uli na sila asa borhat nami mamahol na sila bayin majo musik asa titin na nito paro golang-golang pangarahot na o tikso sa dia papen nami raja ni hula-hula muna tuhamu raja na manggur nami sa ibolong pinasuna nami ulo sinor rabu naso habilan ni solma ang giat matong tujulan nari terlumubi madia anak dohot di parlemen nami asa situ pinopormana sida tujulan nari tubuhan anak tubuhan boru dengan nasida matong nami sahak tunas kalau akadong matubum marhide holong na siya dibata na dibagasa sa lalingon di ngulu di gabangon denggad dumasar do kami na mardong matubur apdo burbebere disoro kami siregar satyo tolo dengan satu takas sa siregar tolo senenggulan 2 saranay satu kenenggulan kesatuan ni sa sungai 2 ala doon dudah hangon termasuk apa main lagi tidur ije itu kena gula ni jangan oke jangan asa takas kalau nambah ketulah itu kena gula itu besar masuk ke sana di sana ada anggota tatang di bagas piringon di taringo hamen narade di sonaro lebih hurang boleh juga mau nah di bola na duluan nenggora siregar rapdo nah buat anak kami dan nami mengurupi di sahabat tua di dahamon langsung maruamu nabang langsung maruamu nak kagak para cedulida si titi masih kau pagolang-golang tahuna kalau betul sekarang orang nabi bosan tadi kelihatan mata terpesak hormat gua muna diri tutu di pasar ronami dia ka kolong nabi nasa muna amahinang di don dia ka arong na boris kan ana boronami akan borongan alarong nami boronami
Dua disurian na mahamu saluna na makawalong kami ang mainang. Kantara balas sami habujo punai. Satu hari mah jalo hamuna balas kita habujo punai. Tapi nasa mulai itu kami. Memang tuhoma tutu saudara ni akka na dua na di tahun na udah pertama di tahun penyedak rasa mena bapa nanyon di kecamatan di Kabupaten Laburaon. Pamulate mah tutu. Ang dia mah tutu ada ranangyo boy habi terus toni, boy pahebang umur di bapa nanyon, boy tetap akan pertahankan dalam kondisi apapun. Basi mo dia mo kanggiku, botokku ba. Unang bulan ada kang dia ada, metode nun ba sitarik goreng nabe hida. Nah, di patura aku di saluna ka di botokku dok kay anggiku, kerjasama kita manu berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ya. Jadi pas baru aku dak bapakku, aka na borokku amang borokku dak baru bamunay amang inang. Natara bolos sami satu hari mah dapat muna balos di saluna. Mulate mah kita bayi wakuna. Bisa tinu takas duhur kami di lasnya rohamu mameren tinu parida nongon imahang dimuna nata dingile dongong Gabi. lasnya rohaku porhata mesetua di nong salwatua hahang dimon opusera dongong kau lu di dalam bisa raja paredata ikut kamu mana rusun pada datang pusela om panggilan nani ani basuhutun nasihat tua dohok nasihat batar dohok nasihat batar lagi dohok tula bawa dimfik pabisate sudah akka satimu nang dihuti kay natarakuya asli marwala tuan horas mamino parida mamad na batsalo subiham sa keluarga marlibaga dama si kami dia mengamatanya paborang mana boleh ulaw na sorbatua na mamon bahay mo pa na pulya tuamu saluna otik sesare dia mana poli nong ita poli hamu lautan salma tu hapu selawan asi marwani tuan amat dari batama ada Oras kami dengan tubuh rap dohot ber dapat jalan perlibagan dan mahadis sulit amin amin. Bagaimana saja bagaimana. Di pajomu parjol rakis yang dua di hutan. Iya. Au mai. Olo aliale. Sadama dohatan dua ni huta dulu turuan. Sama lima dohok ale parjolo au mai jalato uisot ale ni opu garasela parusi naung saun bakasat ulat tasadario dina sauma dua opu garasela parusi di bagasan ok pasok. Malah bukan non lembaran dia hidup di mobil mah di bagasan untuk mulai hutan tahun 20. Oh bukan rasanya parhusi. Naon sahur masuk. Masa ini dikira jaga gajah. Alai buat masaudik sebagai kesimpulan manang turi-turian na pedehi. Gabi emang gabi. Tua mata lihat nalolo doh amat taraja inata pada suat sonima nang dihita saluhna. Gabi emang gabi. Harimanyau dan tarhatahonau. Semua ni mah duduk ni pamakan ni nyon ale kon opusela parhusipor siap minggu tu minggu siap bulan tu bulan dan marpar kue pakokok ni saluhu
namar kolong ni rohai nama bay masiurupan di parbuy ni tangan alay songonom na ujung napapan ni debata o habenon jol masumakat dalan na Tuhan Jehovah do patut tuhol lakkan Matutu. marhitay man nga kamang gagay nagsuri pada saksakoni manak kamu peperan Gabi bang. buat tidak kau ngayon dalawa tao man dito na naman taragay nagsuri pada dung mulai hutad da o ale-ale ko situ partusipon tuk solong do ang do nagopang di puso-pusoku na solo di ate-ate pakuling pangalaho papay niyo tuho mapalalapo do pahiw-hiw maradok puna tarimo ni parujung ni ngulu ni no ale-ale ko Gabi bang. semua ni mau pusala na puso Gabi. amang mau pusala situ namin dang biamang terhataw na ube nagopang di puso-puso asik ni lungon ni rahak ko maradok ko uhilala di na piga-piga taon noon dung mulai hipot hita dung mulai dengan basani Tuhani di patujolo hita dinatua-tua ni huta piga-piga halak suak songoni nang di luar ni kapaderatan nung ngabe di patujolo hita marhite ima om manaso hari mangonawi gudang do nya anak kadongakku alai gudang do na subuh apala songono sikok ni tabu ni persawaran di bagasan nasa roh do pikiran do na sebab bain na boy terpagupau otak ni do dukok bamang marhite ima di bagasan abasod do honok kumatuho amang dan naaw na magjuar hoko na solo magumatuko alay mayo ratikina di badi bata otak ni samoni mahura dengan ni pasaurata wabenon selamat jalan madi opusala selamat tinggal madi opuris ni marga sinagor songoni matu karena mangiut daku boto be ise dongaku mangalulu itu dawlat tuturuan lumobi madi akka parada penamang marhidema sai de batama ratu kong madungan yau dilihat madi au hibasan lumobi misalu akka dalam noeng adong itu moro tu songoni bama hatani ale-ale si au marga sinaga imado sepul pertama na boy wata asal mahal tu mana negatif di rumian horas sa misal huna do masahuda ale-ale tukang sarikat do pemerintah sa tempat malibagan na matong di hamuna ponasuhut na mangalea asa boy matutu apong muna ka hatanauli hatanalinggan siya nakka hula-hula muna baboy ma doron na mason na tua harbarang men dalat tujabu baladut ma harbarang men dalat tujuma tuhuta baladut men dalat tujabu hata nauli hata naringgan dah lata pasu-pasu na pinasakit ka hula-hula tuhamuna saluhuna marganing bulan apwa may hot may margotong atong ijabu Katutulong namin naman hulong rohan ni habil ibadah di patikiro di parborhan ni dabangon lawan madapat Tuhan na daktar polos sabi bang daktar ko kami na sungod dia Tuhan muna ala di balikan hulong muna asli marohan ni Tuhan saya di balos semua akan nauli na dinggan na pinasahak muna tarbuhi na ito kaya nakon namin abang di patikiro holong na mamulin na siya Tuhan taro di pakihamu lima di nabang ulaw pada datok kami taringo di parborhan ni dahahangon jadi holan hata maulihat itu naboy tagpasanat kami Tuhan muna sa luwong na naman holong ni roha di hami mulai marusong na mangon takmo to hangin na sungod kilo sa muna pero patinaga pero papakarupanan suli hamu lang dipaki hamuna waktu holan laho patuluson ulaw parporhan ni damangon jadi asimarawan itu saya pengen sarima itu mahamu sa luwong na asa boy hamu laho mga jari-jari anak kon nami otok karena mangiton ala na sila po dari pion anak kon nami so kon namang akpo laho matsakon hata paso-pasoan na pinasaan ni hamu na suli hula-hula namin asa rohon naik masuk untuk istiwa tua asa tertumin na dulu tiumin na kata nilote hata pasugabe do pa paso-paso na pinasaan mo na tuhami saya ulang may muba saya ulang may mos asa emena ay marjulat-julat mena berjulak-julak siat tong atong ani batu julak-julak nai binaim nai tu bagas at tamu-tamu hata pasu-pasuan do hata nauli na dingkan na pinasahak muna tuhami pamurong muna saya pun na may hot barto nga siya matoso sahat solo tinugo may tuwortean nunga sahat may ulaw para dato di parsari saur matuang ni dabangon asimarong tuhata saya digugom hami ma parhorasat ho panggabean so di maraja nami hata pangapon na boy pasat kami tuha muna ang kasituan na torok na marholong ni roha ihami apa na di patikino maulihat ma
Selalu ada kebenaran dan ada yang kemudian berjudi asli Muhammad asli bahwa itu kebenaran waktu itu Tapi itu riwayat singkat di Burmo Pakurian di Damangon. Nami holongi hamyon, ia damangi na holongi hamyon, tubuh tanggal 28 Maret tahun 1961, jala menjalo tohonan hasil Tuan Ma Damangon di Huria HKBP Perdamaian di Teluk Merku di tahun 1987 saat di tahun 1900 siap dung di tahun 1900 siap tertimpa Damangon Gabi Ulun di Huria HKBP Perdamaian di Teluk Merku saat itu tahun 2025 Lilingna Dungi terpilih kembali musik Damangon Gabe Uluan Yuria HKBP Perdamaian Teluk Merku di tahun 2021 tahun 2024. Jadi songon lima bahwa Pato Perdulur Hami secara singkat songon riwayat hidup taringot tu Parpurian di Damangon manang taringot tu tohon nan Haparaladuan nang ginalungi Damangon Andorang di Ngoluna Moliade. Satu, dua, tiga. Yo
dia jauh masih kepalan lohor kanon satin roh pengaruh yang dua Dagdagan luason na tasnad pakno dagdagan no matan sijaro idama danguru no mata dan jala danguru mulu yang dijaga Israel jauh baru sijaga ho jauh baru pada rumahmu dilabuni tangamu yang dan kadang duito di matanya harian manang bulan berpel kominai saya dona saya doni jauh baru yang nasa permaran saya dona sodin saya dona jauh baru laluan so lawong olah neon to saliring bilingan ido sahat dua minggu bulan alam rencana yang dilihat dapat berupa ulang berbedia jalan laut duduk manusia bagas ni network atau berdoa berbedia apa sahih ni mana malai tersebut laut lebih berminggu amangon neraka sebenarnya itu neraka ni dah baru alarang mereka bui hamil bui menarik lagu nak lundang atau mengiras suara nanang musibok diberi do PPI DP terbahin nak boto amamot lagu ni lagu bulan dari gabi ber mana jom ilan dadaro lekutron gorasada sa distrik di perlumban dia mana roh di ngutang ni au cerita cerita lagi dari ini anggo mana sedul ambil jadi ditarik juga dalam jom kalau ada pulau dulu di suara nama au pangeran ini berat tinggal dalam amat alai rohani doma masa tak jalan nak jauh baru anggo nafas oh saat kita sedang nama aku besok kematian ini bukan kematian di orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, tapi kematian seseorang yang di dalam iman jalan lebih diturunan tujuan nasihat jalan apalah kedua panggil nasihat sebagai uluan luhuria turun kuriori nak dari jalan jalan uluan luhuria di bidang kegiatan resort panggil ilana nang di toko masyarakat panggil ilana Mungkin penerapu rohamuna di bulan ni hari jangon di bulan nyarion nang akka arok orang di tataru untuk dengan apa kepikiran dalam hon bagi ide angka kami yang juga nah baru di mana dari minggu satu satu nyarion satu pesta pasti pun ada saya lihat ni makinai batai makinai di hamna baru na obat anak dua je apa dengan bersinar mana lumun saya roman jaga ina akan itu harta katanya duit baru bikin jaga saya menelumur di hamuna nasa limon hera-hera ulat tu pas saya demi jamon bukan dia mah kepataru saya roma akan jaga di hamuna saya ini maknanya menyenangkan di Tuhan maulane di ala juru di ekto pulau pasal madam di sahalat naruzon selamat terusik jala
Tuhan Tuhan kami selalu sejak dalam nama Tuhan kepada naon mengapusi akta asap di roha mengalehoi kelas di roha mengambil nasida marhide-hide dengan dibasani pasu-pasu oleh Tuhan permuluan nasida keduduannya riong songon gabe abu-abu nama mulu di nasida masih maroham nama keluarga sesohot narak natung nuai asa baik nama nasida gabe padirion hatuntunganna laho pangrubi di akta keluarga na pinarikon ni dahon ngayon laho patutuhon akta pinupari langon upatikian na negoro nangata ami buas na reson nangata panakosong pahalaru dengan na tubasi na selaw di huyamon perbuhui Tuhan di batama ho lahuar dohot lau bomos orat nior rori naliling na amin katutip na bata jadi yang mengalami Terus lagi. Sorong. Nang jalan pakuti. Sorong. Sorong terus. Terus we. Kurang miring. Iya. Sorong tahu major torong. Sana pe patigo. Sorong major, sorong. Sorong terus jo. Terus. Angkat pantat. Tuhan Dewata amanami nariba dua gijang Kodo Dewata napuna hami rodi suding ngolunami Dale Oma dirasni roha Tuhami Asa marlasni roha hami paimahon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami Jahat tangamu ma tordi nami Dohot daging nami Asa unang lidu hami di ujung ni ajal nami Dailehon tordimi manugu-nugu hami masa diramoti hami molo dibolu sami ural dinggoman ni hamatiani masih maroham sada masuk mahami sugut tu hatonangan nasun dinggani situa selamat parfusit kian tanoro parmulamu permulani dagingmu ikon mulak mulai dari tano alai Tuhan Dewata nama nopaho dohot Tuhan Yesus Kristus
na paluaw ko na makokopo do di parbadia na majuho tuhurianay tuhanguluan na sora sudai ima mangaramoti ho paima ro ari perpudi hari ahiheon na bagday amin takasdo huboto na mangululo si Panguluaw jala ibana perpudi jongjong di atas orbuk jala ia malake hudik-hudikon jala malua au sian sibukon idau kuma debata asa au sadiri ma tutu marnida ibana dabe satu aku mahita madrok tangiang hatofani ali amanami dari Banua Gigang saya dari Badia Mawarmu saya Maharajamu Esau Amin. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus, do tolong ni rohani di bata ama, do persoalan itu di perbadia ma, hamu kasudena. Amin. Pinasa ma keluarga non untuk hata. Siap keluarga seluna, paparan di Damangon, akapasirangan, anak buru pahopu. Masalah. Baik. Pulsa bermi. Jalan maju kami amang sunikuan kami sama tinggal mati kami hati apa? Selamat jalan maju ada kepada selamat tinggal dari kami. Dapat kirangan ang bo. Para sana. Dalam alhamdulillah bekas alhamdulillah. Bang, masih kok besok kita.